Australian Open, turnir na kojem je Novak Đoković ispisao istoriju. Ovaj čovek nije s ove planete. Ali 2022. godine taj teren je postao mesto gde se sudaraju politika, sport i pandemija. Mysterious pneumonia outbreak in Wuhan, China. A new type of coronavirus. Na jednoj strani Novak Đoković, najbolji teniser sveta. I was never against vaccination. Na drugoj strani vlada Australije. Entry requires double vaccination. Sukob pravila, globalne krize i ličnog uverenja prerasta u dramu bez presedana. Krajem 2019. iz kineskog grada Wuhana širi se novi virus COVID-19. Za 3 meseca dolazi do globalnog kolapsa, granice zatvorene, ljudi zaključani u svojim domovima, bolnice prenatrpane, milioni preminulih širom sveta. Istovremeno, naučnici ubrzano rade na rešenju, vakcine stižu rekordnom brzinom, ali prate ih kontroverze, teorije zavere, politički pritisci i pitanje da li su dovoljno bezbedne. Krajem 2021. Australija je među državama sa najstrožim COVID pravilima na svetu. Za ulazak u zemlju vakcinacija je obavezna, osim ako postoji medicinsko izuzeće. Ubrzo Novak Đoković postaje svetska tema zbog svojih stavova o vakcinaciji. Based on all the informations that I got, I decided not to take the vaccine. I say that everyone has the right to choose. Jedni ga podržavaju, drugi kritikuju. U takvoj atmosferi pojavila se dilema da li će Novak moći da se bori za 10. titulu na Australian Openu. „16. decembra Đoković je pozitivan na COVID testu. Na osnovu toga dobija medicinsko izuzeće od 2 nezavisne medicinske komisije, Teniskog saveza Australije i države Viktorije. Bilo je sumnji da je test isfabrikovan, ali to nikada nije dokazano. Novak polazi za Australiju verujući da je sve u redu. Sleće u Melbourne 5. januara, prilazi pasoškoj kontroli očekujući da bez problema uđe u zemlju. A onda sledi šok. Viza se proglašava nevažećom. Posle višečasovnog ispitivanja Novaka prebacuju u zloglasni Park Hotel, objekat u kojem se nalaze migranti i azilanti. Najbolji sportista planete završava u improvizovanom zatočeništvu. Povodom cele situacije novinarima se obraća premijer Australije Scott Morrison. A visa is one issue, but you have to have a double vaccination. He was unable to furnish that proof to the Border Force officers. U Beogradu se oglašava porodica Đokovića na čelu sa ocem Srđanom. Sram ih bilo! Nije Novak dobio, nego je dobilo još 26 tenisera. Isti dokument. Njima nisu pravili nikakve problem. On nije u pritvoru, on je u zatvoru. Oko hotela Park se okupljaju Novakove pristalice dajući mu podršku. Narednih dana organizuje se još skupova podrške u Melbourneu, dok se čeka Đokovićevo saslušanje 10. januara. Ispred zgrade Federalnog suda okupljene Novakove pristalice očekuju konačnu presudu na žalbu. Da li će najbolji teniser sveta moći da se bori za svoj 21. Grand Slam? Odluka je na sudiji Antoniju Kellyu. Dobio je medicinsko izuzeće od 2 medicinske komisije. Šta je još ovaj čovek mogao da učini? Sud mu vraća vizu. Kreće veliko slavlje na ulicama Melbourna. U želji da vide svog idola, navijači su opkolili Novakov automobil. Policija koristi suzavac da rastera masu. Novak odlazi spreman da se bori za 10. trofej na Rod Laver areni. Čini se da je saga završena, ali prava drama tek počinje. Prethodnih nekoliko dana Novak je intenzivno trenirao spremajući se da napadne novi trofej kao prvi nosilac turnira. A onda, kao grom iz vedra neba, ministar za imigracije Alex Hawke koristi specijalno diskreciono ovlašćenje, moći da ukine vizu zbog javnog interesa. Njegov argument jeste da bi Novak mogao podstaći antivakserske pokrete, iako se Đoković nikada nije javno protivio vakcinama. Srbin ponovo završava u pritvoru spremajući se za novo suđenje 16. januara.
Ponovo federalni sud, ponovo čekanje na odluku, ali ovog puta jedna administrativna greška može biti kobna po Novaka. Naknadno je uočeno da je putna viza bila pogrešno popunjena. Na pitanje da li je negde putovao u prethodnih 14 dana pre dolaska u Australiju, Đoković je odgovorio sa ne. On je za Melbourne poleteo iz španske Marbelje 5. januara, ali je otkriveno da je bio u Beogradu 25. decembra. Deluje da je dao netačne informacije da bi dobio vizu. Ovo je bila ljudska greška mog agenta, ali svakako ne i namerna. Sud ovoga puta ne odlučuje o medicinskoj dokumentaciji. Sud ima samo jedan zadatak, da li je ministar imao pravo da iskoristi svoje ovlašćenje. Presuda glasi ima pravo. Najveći favorit, 9-struki šampion, mora da napusti Australiju. Svet tenisa je podeljen. Ovo je potpuni haos, smešno je i tužno kako se sve završilo. Postupanje prema Novaku je sramotno. Ako postoji vakcina, pravila su jasna. Donao je svoje odluke i ima pravo na to, ali zbog toga snosi posledice. Istovremeno postavlja se pitanje, ako vakcine ne sprečavaju infekciju u potpunosti, kakav je značaj zabrane učešća nevakcinisanih sportista? Zašto su pravila tumačena različito? Đoković se ukrcava na avion u Melbourneu i napušta Australiju. Dolazi u Srbiju ponižen, ali ne i pobeđen. Dočekan je kao heroj. Iako mu je prvobitno izrečena zabrana ulaska u zemlju u trajanju od 3 godine, ona je ubrzo ukinuta i godinu dana kasnije Australija otvara svoje granice. Novak se vratio na istom mestu, pred istom publikom, osvaja svoju 10. titulu na Australian Openu. Divno! I ceo stadion sada aplaudira. And this probably is the, I would say, biggest victory in my life, considering the circumstances. Drama u Melbourneu 2022. nije bila kraj. To je bilo poglavlje o tome kako šampion, oboren od politike i birokratije, može da uzvrati udarac jedinim oružjem koje poznaje, apsolutnom dominacijom na terenu. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam.